Assalamu alaikum, hurmatlı bizden kadırman körarmanlar. Жалпыңыздар амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгін biz Ош шарындабыз. Учкун мал базарына келдик. Погода сааттан бери жамгыр жаап атты эле. Карга айланды. Аз кар жаап аткан учуру жаз келди деп сүйүнүп атсак, кайра кыштын белгилери келе баштады, кар жаап. Mal bakkanдар, mal alganдар, sizlerge çöptün bağları kızık bol otkan bolsa gerek. Mal жаңы алып отқандар çöptün bağısın bilip durup alsanızlar, çöp biraz kımbatlay düşse gerek. Azır surayımız bağısın. Bu çekeden surap durup birinci çöptün bağlarını bilip durup mal jaka ötölü. Şu kozlar kançadan boldu aka? 5,5. Urgaçı öz erkek be? Şu urgaçı kozları 5,5 ming so'mdan bo'lib tur. Bloger. Qo'ychi, qaysi bloger? Enchik aldıngiz bu jende so'yishqa bor. Buni so'ygan jarag'aydi-ku. Enchik qilasiz da, qo'y qilasiz. Boqqan. Qaysi bloger desiz? Qaysi? Bazar Boğası YouTube kanalı. Vay ya, o'sha oldiga chiqmagan YouTube'siz. 5,5dan bo'lib tur da urgaçı kozlar ekan, ha? Urgaçı. Süt emi kozlar bular, süt em diyor. Yo'q, sütdan chiqqan. Sütten çıkan, sütten bölüngen ekan da. Yaxshi. Yaxshi qo'y qilingiz ham. Ko'paytib oling. Qaysi YouTube'ga kirib kimga javob, kimga deysiz? YouTube'ga giresiz dağı Bazar Boğası deb yazsangiz chiqadi. Yo'llanib yazsa chiqadi ekan. Bazar Boğası deb yazsang chiqaveradi. Так, жамгыр жаап, biraz жүдетип атат, капа болбойсуздар, экран суу болуп басылып атат. Aka, çöptün bağlarını aytып берип койсоңуз деп келдим беле. 240-250 болот. Çöptün bağları 240 so'm, 250 so'mdan болуп атат дейт. Bir press çöp. Кара çöp да булар, кара çöp. 250. Мына кара чөп 250 болду, башбулактыкы. Башбулактын кара çöpü bir press 250 so'mdan болуп атат экен. Башбулактан келген кара çöp. Bir press 250 so'm. Aka, narxысы кандай çöp narxысы? 51 çöp. Бул 240'dan mı? Бул 240 so'mдан экен 51'din çöpü. Бул кашеги көбүрөөк окшойт, а? Мына майын экен. Кашек чыкпайт экен будан. Наркы biraz кашеги көбүрөөк чөп. 240 so'm, 250 so'm. Так, мына саман пресстин баасын билебиз азыр. Саман пресс. Канча айырма болду экен? Эгеси жок окшойт. Mına BD press kimden ekan? Qanchadan dodaspasin? Qancha deysiz? 300 so'm. BD pressler bir üstlüğü 300 so'm. 250. Mına BD pressler bir üstlüğü 250 so'mda. 250 so'mda. Qancha? 556 menen 17-12-30. Dağı uyda çöpler var mı? Var. Beni var, paya var, paya cüce. Uşuğa baylansanızlar çöp uyda gengiri değil. Saman 150'den oldu, akıbette durur. Paya kançadan buludu? 170 so'm. Bir pres paya 170 so'm ha? 170 so'mdan. 170 so'm. Bu saman, arpa saman 150 so'm. Kar jap atatıq şey ha? 150 so'm ha? Saman pres. Arpa saman 150 so'm. Sizlerge janna barıp көрсөтүп koyun. İrikpi jem, mayimbi. 150 so'mdan saman pres. Çota çöptün bağısı көтөрүлөт. Bugün geçke kar jağsa. 150 so'm saman pres. Так, мына жерде bir башкача çöp турат. Şu çöptün bağlarını bilip beresiz. Sizdiki yok ha? Kança ekan bası? Çöpüңүз башкача го? 250. Высший сорттан. 250 so'm ekan mына ул. Майын өтө. Высший. Birinchi sortdagi press çöp. Башмак. Башбулактын çöpü. Кара çöpүлөр. 250 so'm ekan kara çöp. Майын, кашек деген жок в общем. Aşı baratan Башбулактын çöpü. Aka үйдө да çöp кеңири. Номериңизди айтып коесузбу? 551 31 41 40. Uşu номерге байланышыңыздар, çöpүңүздөр түгөнсө, үйдө çöp кеңири дейт. Макап пая кыскасы саман пресс. Бардыгы бар экен. Aka, sürüklерden ben bozordan çıktı. Nada bol özü koyuyor. Baratan
Saman pres qanchadan bo'ladi? 170-180 olur. Saman presler 170-180 so'mdan bo'ladi deydi. Aka çöp satı aldınız mı? Satasız mı? Qanchadan sattınız? Bunun üstünde saman pres var eken 160 so'mdan sattım deydi. 160 so'mdan. Çöpler az kalıptır. Hurmatlı görermanlar, biz çöptün bağlarını bildik. Endi bundan ары sizlerge satılgan malların bağlarını bileli. Biz atayın geçirak geldik. Bizge ушундай kritériйлер koyuldu. Sizlere erteminen barып эле малдардын magazin baaсын айтып öğretkесиң eğer satılgan baaсын bilip bергиле дегенден biz atayın geçirak geldik. Азыр базардын оозундагы satılgan жана satılбай калган, өтпөй калган малдардын бааларын билебиз. Точно баа болгон малдардын бааларын билип беречиз сиздерге. Канча болду ака ушул? Ургачыбы же эркекпи? Erkek. Жашы кунанбы? Жазга куна. 57 миң сом болуп тур, ушул көк кунан экен, жазга кунан экен жашы. 57 миң сом. Торпок канча болду ака? 45 миң сом эркек торпок, 1 жашар. Adamlardın деле жүздөрүн тартчы дегендер ам болуп атат. Мына базарга кимдер келгенин, кандай портерлер келгенин дагы көрүп алыңыздар. Базарда неме кыла беришет да, адамдын жүзүн тартпа ана мына депчи. Biz акыркы күндөрү чөт адамдардын жүзүн дагы тарта баштадык. Уялбай эле. Базарга келгенден уялбаган